Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Lioka, toko 5:10. Ny fanoharana ny amin'ny ondry very sy ny farantsakely very ary ilay zanak'adala. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamory rehetra sy ny mpanotana anatina iainon'i Jesosy. Dia nimonmonina ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe, lety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe, iza moa ny olona aminareo izay manana ondry 100 ka averiny anankiray no tsy mandao ny 7:70 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo antsoriny ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avy ara mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:70 izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa ny vehivavy manana farantsakely 10 ka averina anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany izany dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe, avy ara mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany ao anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin'indray, raiko, omeo any ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'ny izy ny rahalahy ny fananany. Ary ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy misary mafy tamin'izany tany izany ka nahandro izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahy ny tany an-tsaha hiandro kisoa. Ary satry ny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty misareto. Ianga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nahota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia nianga izy ka nankany amin'indrainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary honena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nahota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapany, asio peratra ny tanany sy kapany tongony. Ary ento ety ny zanak'omby nafahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity dia efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy. Fa tany an-trano zanan'ilay matoa, ary nonota izy ka ambity eo akaikin'ny trano dia nandray zava-maneno sy dia. Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'ondry nafahy ny rahinao satria efa tavaverina soamantsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalika nanao tamin'indrainy hoe, indro, izay elo izay aho no nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy, nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanako io dia izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy zanga dia namono ho azy ny zanak'omby nafahy ianao. Ary hoy rahay taminy, anaka, ianao eto ampimandrakariva ary anao avokoa izay rehetra nanako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity lalanao ity dia efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Alléluia. L'Évangile selon Luc, chapitre 15. Parabole de la brebis égarée, de la drachme perdue, de l'enfant prodigue.
Au nom de Jésus. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de plus grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche pas soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appelait un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alléluia. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 15. Im Namen Jesus. Es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und so er der eines verliert, der nicht lasse die 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis dass er es finde? Wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen.
Oder welches Weib ist, die 10 Groschen hat, so sie der einen verliert, die nicht ein Licht anzünde und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis dass sie ihn finden? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch sage ich euch, wird Freude sein vor der Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog ferne über Land, und daselbst brachte er sein Gut mit Prassen. Da er nun all das Sein verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach: Wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringet das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringet ein gemästet Kalb her und schlachtet es, lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Felde, und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge und den Reigen, und er rief zu sich der Knechte einen und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, dass er ihn gesund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gutes Mut sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und... Ny filazantsara nosoratany Lioka, toko 2:12. Ny fanoarana ny amin'ilay mpitandrina tsy marina, amin'ny anaran'i Jesosy. Aroko i Jesosy tamin'ny mpianatra. Nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary ilay iny dia nampangainy olona taminy fa nandany ny fananany. Ary nampakazy izy ka nanao taminy hoe: ahoana izao fandrenesako anao izao? Namoaka ny amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao tamin'ny kapo hoe: inona nge no ataoko fa hisoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny haiko, ny mangataka mahamenatra ahy. Fantatro izay ataoko, fa mba hisy andray ahy ho ao an-tranony rehefa voaizitra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy ankeo aminy, ka nanao tamin'ny voalohany hoe: ohatrino nitrosan'ny tompoko aminao? Ary hoy izy: 10,000 ny famarana. Dia hoy izy taminy koa: inty, raiso ny taratasinao ary mipetra hafaingana, ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa: ohatrinona kosa nitrosa aminao?
Aroa izy, varin-jatony famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity, raisy ny taratasinao, ka 80 no soraty. Ary tompony dia rahalay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy, fa ny zanak'izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Aroa izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahasakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonena mandrakizay anareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no mahatoky anareo ny amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manombotompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ny nananaran'i Jesosy ny fariseo sy ny lazany amin'ilay mpanankarena sy Lazarosy. Ary ny fariseo izay fatrapity vola raha nandray izany rehetra izany dia naneso an'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, ianareo dia mpanamary tena teo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetaventana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny Jaona, ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary mihetsika izay rehetra miditra eo, ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny ahafoanan'ny lanitra sy ny tany noho ny ahafoanan'ny tendron-tsoratra iray monja aza ny amin'ny lalàna. Izay rehetra misaobady ka mampakatra ny hafa dia mitsangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasotra dia mitsangajanga koa. Ny lehilahy amanankarena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy mandinika sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretany. Ary nisy olona malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny, ary naniry mba hihinana izay lasa ka avy tamin'ny latabatra ilay manankarena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ho any an-tratran'i Abrahama, ary maty koa ilay manankarena dia nalevina, ary anjaly teo amin'ny fiainantsita izy ka ny andrantra dia nahitan'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe, ry Abrahama raiko mamindrafo amiko, ka irao Lazarosy mba anoboka ny tendro ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiran'ofanao eto amin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy, fa ankehitriny izy no amin'ny faliana aty, ary ianao kosa no fadiran'ovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadira ajadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afamita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afamita ankety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho raiko, mba irao Lazarosy ankany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho, mba ilaza tsara aminy, fandrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino ireo izy. Fa ho kosa izy, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty ankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy edino izy. L'Évangile selon Luc, chapitre 16, parabole de l'économe infidèle. Au nom de Jésus. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. »
Le maître loua les comme homme infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Reproche aux pharisiens. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Das Evangelium nach Lukas Kapitel 16. Im Namen Jesus. Er aber sprach zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, der ward von ihm berüchtigt, als hätte er ihm seine Güter umgebracht. Und er forderte ihn und sprach zu ihm, wie höre ich das von dir? Tu Rechnung von deinem Haus halten, denn du kannst hinfort nicht Haushalter sein. Der Haushalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt das Amt von mir, graben kann ich nicht, so schäme ich mich zu betteln. Ich weiß wohl, was ich tun will. Wenn ich nun von dem Amt gesetzt werde, dass sie mich in ihre Häuser nehmen. Und er rief zu sich alle Schuldner seines Herrn und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Tonnen Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Brief, setze dich und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Malter Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Brief und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klüglich gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes in ihrem Geschlecht. Und ich sage euch auch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf dass, wenn ihr nun darbet,
sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten Unrecht ist, der ist auch im großen Unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das wahrhaftige vertrauen? Und so ihr in dem Fremden nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott samt dem Mammon dienen. Das alles hörten die Pharisäer auch und waren geizig und spotteten sein. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes, und von der Zeit wird das Reich Gottes durchs Evangelium umpredigt, und jedermann dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, denn dass ein Tüttel am Gesetz falle. Wer sich scheidet von seinem Weibe und freit eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von den Manne geschieden freit, aber bricht auch die Ehe. Der bricht auch die Ehe. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen, doch kamen die Hunde und legten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von dem Engel mit in Abrahams Schoß, der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Höhle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schloss. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet, und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die Wolken von hinan hinabfahren zu euch könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesem Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufsünde.